Thank you very much. I thank you all. Mwe mudukurikirana kuri Music House. Ndabashimiye cyane. Muraba umugisha kuri ngewe. Tekeza ko nawe mbabera umugisha, right? Yeah. Rero tudatinze uyu munsi ndashaka kongera kubibutsa cyane ndashaka ko twibukiranya amanota twagiye twiga mu bihe byashize. Ndashaka kubereka uburyo bacuranga bafata do ndetse na re. Do na re gusa do na re niyo manota nshaka kubereka uyu munsi uburyo bafata mu buryo bworoshye cyane ku bantu bari kwiga cyangwa se biri kugora nuko ndashaka kuba more clear cyangwa ndashaka ko birushaho kugaragara neza cyane sibyo ko ari video twara uploadinze kera ariko uyu munsi ndashaka ko ntegeza ko zigaragara. I think so. Gusa reka mbereka n'uyu munsi uko babifata kuko ndashaka ko tuba very used kuri gitari ku bantu bari gushaka kwiga bundi bushyashya nawe ushobora kwigisha nibyo ndi gushaka ku buryo mbereka ngo agatoki gafasha kano karekuye aha ngaha kwabifata neza mvuze byinshi reka twe gutinda subscribe share and comments reka twige uburyo kibafata amanota do ndetse na re. Rero natinze reka mbereka uburyo kibacuranga iyi do yacu. Do ndetse na re. Niyo manota ngiye kubigisha sibyo? Mbere na mbere intoki gitari yacu igira kaze ya mbere, kaze ya kabiri, kaze ya gatatu, kaze ya kane, kaze ya gatanu. Iyo witegereza hano urabonamo akantu aka ndetse naka sibyo kano kakwereka kaze rero iyo urebye n'ahantu hejuru usanga biriho ngaka gusa si gitari zose zibigira ariko inyinshi ziba zibifite ibi biba bikwereka kaze urimo akenshi zibara kaze zibiharwe havuyemo iya mbere ibarwa kaze ya gatatu kariho, kaze ya gatanu kariho, kaze ya karindwi kariho, kaze ya 9 kariho, 10, 11 tugahita tugaruka kuri 12 gatanya kuri 12 byara kuri 12 bikongera bigataruka 13, 14, 15, 17 sibyo? So nuko rero bimeze impamvu kubereka kumenye iyi ni kaze ya mbere kaze hagati ya kaze indi habatandukanyijwe n'aka ga string wire kano. Kaze ya mbere kano kantu kakitambikamo, kaze ya kabiri kano kantu kakitambikamo, kaze ya gatatu, kaze ya kane, kaze ya gatanu utyo imiryayo hari umurya wa mbere uyu wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu umva uburyo isona kugira ngo mve niba gitari yawe iregeye neza. Umurya wa mbere usona gutya wabyumvisha sibyo? Umurya wa kabiri usona urya kugira ngo mve ko gitari yawe iregeye. Umurya wa gatatu ugasona urya bivuze ko iyi video ushobora kuyifashisha uri kuregera gitari yawe sibyo ukajya wumva ko biri kusona kimwe. Uno umurya wa gatatu noneho umurya wa kane wabyumvishe uno umurya wa kane noneho umurya wa gatanu umurya wa gatandatu ari uwa nyuma wo hejuru abyumvishe niko bisona. Reka nshyire kuri tuna umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatanu,
kwereka uburyo kiba bacuranga ya do yacu ndetse na re. Mwitegereze cyane, sibyo? Cya mbere za kazi ya mbere, kazi ya kabiri, kazi ya gatatu, kazi ya kane, kazi ya gatanu, gutyo gutyo. Turakoresha kazi eshatu. Iyi ni tujya kwiga uburyo bafata do, mu cyongereza bayita C, sibyo? Cyangwa se C major. Bivuze ko ni C yuzuye, reka mbivuge gutya, majeur, C major. Mu gifaransa akavuga do majeur, sibyo? Do majeur. Mu cyongereza C major, this one. Ibifashwe rero n'intoki eshatu, kuko tugira agatoki ka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka kane bicuranga. Ubara ko kana ari aka mbere, aka kabiri, aka gatatu, aka ni aka kane, sibyo? Rero C major ibifashwe n'agatoki ka mbere n'aka kabiri ndetse n'aka gatatu. Aka ntacyo kaba gafashe, sibyo? Ubusanzwe uba wafashe urya. Reba uko bimeze, uri kwibona? Ebone, reka mbigire utya kugira ngo mubibone, sibyo? Kwibona utya, ayibone. Ebonye utya. Ubundi ni nkuko wafata gitari yawe gutya ukayiterura, sibyo? This way. Nabibonye, sibyo? Noneho tugiye gukoresha twatuki twacu dutatu. Aka gatoki ka mbere karaza kagafata, uba wafashe utya. Kano ka mbere kakaza kagafata umurya wa kabiri, uyu murya uyu. Ni umurya wa kabiri muri kaze ya mbere. Ubara ugwera ku murya wa mbere ku murya wa kabiri ni kaze ya mbere, sibyo? Kano karaza kagafata A. Ebonye? Ukifashe kwa kundi kwawe. Do. Sibyo? Aka ka kabiri kakaza kagafata uyu murya wa kane. Umurya wa kane ubara 1 2 3 4 ku murya wa kane. Sibyo? Muri kaze ya kabiri, uko ni kaze ya mbere, kaze ya kabiri. Umva, kaze ya kabiri ntabwo ari kaze ya mbere utaza ngo ubifature, no? Kano gafata muri no kaze ya mbere, kano umurya wa kabiri muri kaze ya mbere, kano gafata umurya wa kane muri kaze ya kabiri. Ayibonye? Kwa kundi kwacu nyine, kano hano hafashe urya. Umurya wa mbere, ako umurya wa kabiri muri kaze ya kabiri, no kuvuga kaze ya mbere, kaze ya kabiri. Dufata muri kaze ya mbere, kaze ya kabiri. Kaze ya mbere. Gacikiraza gafata umurya wa kabiri muri kaze ya mbere, kano ko kaze gafata umurya wa kane, kuko 1 2 3 4 umurya wa kane muri kaze ya kabiri. Aka ko kaze gafata umurya wa gatanu muri kaze ya gatatu. Ya kaze ifite kakantu k'akadomo hano, 1 2 3 4 5. Ebonye? Do. Ubifata gute rero kugira ngo bifatike neza cyangwa bivugike neza? Nibyo nanone ngiye kubereka, sibyo? Ngiye ko muri kubireba. Mwihangane, inzara zawe ntago ziciye, ariko kano twegereje. Kano karaje gafata, sibyo? Ako kaza gafata. Kwibona? Ako kaza gafata A. Wayibona? Agatoki ka mbere, agatoki ka kabiri, no kuvuga umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu ku murya wa kane. Aka ko kandi kukaza umurya wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatanu, sibyo? No kuvuga hano ni ku murya wa kabiri, aha ni ku murya wa kane, aha ni ku murya wa gatanu, sibyo? Muri kubibona? Aha ku murya wa kabiri, kuko uyu ni uwa mbere, uyu ni uwa kabiri. Hano ho umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kane. Aho umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatanu. Wayibonye? Ikindi kintu ukora kugira ngo uburishuwa neza ko wabifashe neza, ntago ugira utya. Ntago ugira utya, ahubwo ugira utya. Kwibona uburyo uhengeka intoki, ntago uzihenge kurya. Gutya birakuvuna iyo ufashe do, uzigira utya. Kwibona ziba ziryamye utya. Wayibonye? Utya. Ubwo ni gutya, sibyo? Ntago ari gutya, kuko gutya birakuvuna, ahubwo ni utya. Wabibonye? Ikindi, hano agomba kuba ari mu mwanya. Uri kubibona? Mo hano mo A. Impamvu hano agomba kuba ari mu mwanya ni ukugira ngo uyu mubiri, nk'urugero mfashe urya, nkagira urya, kano gahita gakora. Nta kandi kakagomba gukora kuri uyu murya wonyine, uyu. Uyu mubiri uyu. Ntago wemerewe gukora kuri uyu murya, sibyo? Agomba kuba afashe honyine kugira ngo bitaza kubangama, kuko nureba na hano
ndavuga sorry ndashaka kubibereka cyane. Akangaka ntabwo gakoraho ahubwo gakora aha gusa ku murya wa kane. Umubiri ntukora aho, ukora hano gusa, sibyo? Nizere ko muri kubibona. Ni ibi biri gukora kugira ngo ufate neza, ntugire utya ahubwo ugire utya. Ikindi ukiyegura gutya nturyamishe, kuko uryamishije utya umubiri ukoraho. Uyu mubiri wawe ntabwo uba ugomba gukora ahandi, haba hagomba gukoresha hano gusa aka konyine, icyo bita fingertips zonyine nizo ziba zigomba kuba zikora, sibyo? Ikindi ugahenge gutya ntugire utya, ugahenge gutya, asigaye ibintu bikagenda neza nk'uko ubiteganya. Ukuri ni ko wafata inota rya do, ugacuranga. Kenda ukubita kamwe kamwe, kuko uhera ku murya wa gatanu kumva. Okay, nta cyo wahera kwa gatandatu. Ugakubita n'uwa kane, gatanu, n'uwa kane, gatatu, n'uwa kabiri, n'uwa mbere. Ukajya wumva ko yose iri kuvuga, kuko hari igihe kano gatoki kabangama kakakoraho gutya, ukajya wumva biri kuvuga gutya. Bisaba ko uzamuka kagakora byonyine ku murya wa gatanu, uwa kabiri honyine. Iyo kagize utya bivuge kurya uwo hasi, uyu wa gatatu kugira ngo usigare utari gukora kuri uyu mubiri. Ntabwo uba ugomba gukora kuri uyu mubiri w'aka gatoki, sibyo? Ndetse n'ahangaha nimba ukubita uyu murya, kuko uyu murya akaboko kaba gafashe umurya wa kane muri kaze ya kabiri. Rero iyo ukubita uyu murya wa kane wawe ukajya ukubita uwa gatatu ukumva uri kuvuga gutya, biba bivuze ko iyi nyama yo hasi irimo irakora kuri uyu murya, bikabibangamira. Impamvu ugomba kuzamura ndetse ntibimere utya, ahubwo bikamera utya. Nuko bafata do yacu ukajya ukubita, tukawukubita n'umurya umwe umwe ukumva. Niko bafata do. None twagiye kuri re vuba vuba. Do wayifashe re ntabwo bikugora, re iroroha. Re yo ufata agatoki ka mbere, ugafata umurya wa gatatu, kano ka kabiri kagafata umurya wa mbere, utaruka wa kabiri ugafata uwa mbere. Byose ni muri kazi ya kabiri, kazi ya mbere, kazi ya kabiri, ni muri kazi ya kabiri, sibyo? Umurya wa gatatu n'umurya wa mbere, kano kakazi kagafata umurya wa kabiri ariko muri kazi ya gatatu. Tuno dufata muri kazi ya kabiri, tuno tubiri ako kagafata muri kazi ya gatatu, ukakubita utyo. Ikindi ukirinda kuryamisha utyo, uryamisha utya urabangama, kana ugira utyo. Ikindi ugatsindagira. Tugarutse kuri do, nimba uri ukubita gutukumva biri kuvuga utyo, menya ko utatsindagira. Tsindagira cyane, ushyiremo imbaraga, utsindagire. Ikindi nturyamishe gutya kugira ngo bitabangamira indi mirya, ntabwo wegura utya. Hano hasigaremo umwanya ku buryo wanyuzamo agatoki. Ndetse n'ahangaha hari ubyo uyu mubiri umuntu yibeshya ukajya ukoraho aha, ukajya bivuga ukuri. Uyu mubiri ntabwo uba ugomba gukora, sibyo? Nimba wahinnye gutya, koresha ushobora ku buryo uyu mubiri utaza gukora, ukagira utya. Ndetse na re yacu, umurya wa gatatu, umurya wa mbere n'umurya wa kabiri muri kazi. Ubwo n'umurya wa gatatu muri kazi ya kabiri, kazi ya mbere, kazi ya kabiri, umurya wa mbere muri kazi ya mbere, kazi ya kabiri muri kazi ya kabiri, sibyo? Uyu nguyu ukaza ugakora muri kazi ya kabiri naho kano, ariko umurya wa kabiri gutya, naho ugatsindagira, ukajya wumva ko kose tuvuga. Hari igihe ugira gutya, kano kakaba kari gukoraho, ukajya wumva ko biri kubangama. Icyo gihe wumva ko hano ari gukubitaho vibration kandi hatakabaye ha vibra, kuko hano hafashe umurya wa kabiri. Biba bivuze ko hari kubangama agakora ku murya wa gatatu katawemerewe. Cyangwa se wamanura gutya, kano uno mubiri ukajya ukora hasi, ukajya wumvamo vibration. Biba bivuze ko wabangamye kano gatoki kagakora katakwira kuba gakora. Kagomba gukora ku murya umwe gusa wonyine, ari umurya wa kabiri. Kano umurya umwe gusa wonyine ari wa gatatu muri kazi ya kabiri. Kano umurya umwe gusa ari umurya wa mbere muri kazi ya kabiri, sibyo? Burya cyangwa imbaraga. So ni ibyo ukora ukabimenya. Ikindi ukajya wiga guhindura, kongera. Mubyige. Very nice video, I think, I hope.
murabonye uburyo ki bafata donari biri very simple, biroroshye cyane cyane cyane. So no kubyiga gusa ukitoza, urakora ukajya wumva biri kwanga, ukongera ugakora ukumva biri kwanga, urakomeza ukagerageza, ukajya ukubita kuri anakwerekaga ukabikora neza, ibintu bigeraho bikaza. Kwiga gitari ntabwo ari ibintu tukora ngo simbikora birakunze, nkuko nshobora kugira utera simbizi, nkuko nshobora gufata nk'igitabo like this book gafungura gutya ngasoma bigahita bikunda. That's not the same story. You need to learn every single letter kugira ngo ube washobora gusoma, sibyo? Ugomba kwiga ijambo kurindi cyangwa se inyuguti ku yindi, nibwo biza kugera bigakoresha ijambo ryose, then interuro nayo igakorwa ukazamenya ibintu neza. Nkuko nayo babwiye nanjye ndakiga, nubwo wenda ngeze kure nako si kure, aracyari urugendo. Gusa impamvu ndi hano no kugira ngo twigire hamwe twese, nawe ndakiga ibintu byinshi, nawe ndashaka ko wiga, twese tugafatanya urugendo rwo kwiga. Subscribe, share and comment, naho ubutaha, bye bye.